KADCC atum sonthom ake manga puthak dipu arong sopialong kachesong. Tumpreng Aadhaar Card Center along alam kia puthak Sher Bahadur Sabba Lamklar kachipi. IM Banghini Chelansi Paklongkam alang sonalong Keklen Pontang asai Kangpudam. Kardom pini adaba birta long peni li birta thanmang phesami phamilin teron pi non arju iktha birta angton pen. Karbi Anglong District Congress Committee atum Ru Samson Singh Ingti achatai along Kisan Adhikar Divas Sadhyagramha Padoponsi the Farmer Produce Commerce Promotion and Felicitation Bill 2020 the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Insurance Farm Service Bill 2020 lapenda Essential Commodities Amendment Bill Bharat a Prime Minister Barin Indira Gandhi arong kacheboy arni pen pacheton dunsi kedamtang preniphai thongkep ra isi arni India angkangti along Congress atum sonthom ake manga puthak state la pen district tin anparta Congress aro ari matunta angdi isi pen kachesong asai pacheton dunlo Lason si Karbi Anglong District Congress Committee atum penta dipu arong supi Ru Samson Singh inti chikimo Amir Barialong kachesong anthek chepaklang dunlo KADCC claim bang atum kachesong ponbom aporahut Pherangke atum aphan Karbi Anglong District Congress Committee pachunmai phu IM Barim asuk teron ahin pen alangitum kachesong aputha nang kachithandu na tengke non ke dobom BJP sarkar ke sabka sath sabka vikas po alam the en pon pen rat aswa atum aphan palu ponsi chepahai ponlong loklo bonta non ke halaso kaningje kapajume chot alam thea bangke tene det si sai chuti kipen kereng chot ara pe tuma phan thangnat avar saita kipon pe detlo anparta ame thang ka chuti kipen kelonga sona mungdo anta kacho jor cholanjia phanta avar sai mate ajakong ki pe det ajok kati kipen kereng chot ara pe tingke thedunga kisung do koklo Karbi Anglong chota kali all over India pine protest bangke se sonthom pangrom pe basically so program ikmo dengpot apna singe bangke Indira Gandhi death anniversary Napenala Sardar Vallabhbhai Patel la bangso jotborni napen pini laso farmer laso anti laso ekabil puthak protest la bang pidi man itu mangke samut dia bang itu kadu buta chikin non ruling government BJP government tu latum bangke sabka sab sabka vikas kusi pon ta nom bangke lasong kala delo even farmer tu phan ta no agriculture tu manta agriculturist tu manta nom bangke latum bang ajat ahubida ta pidi delo even latum right latum udhikar na latum nom bangke pale lablo don bangke kasi non bang ahok pet pudang lo pelong da frank ke GST pe impus sang lo GST pe na jone ta emethang hem sok sang pen dang lok koi bithi le hen purujor ta me nali non jorong le non make nali GST long registration nang po nali GST aphan nali tangka pe nang pokop ben aphan hala so pe de apian si nali hormu chojor long de non mangala bang chota le lang GST ko already impose ero non make la so pino mag la tum make farmer la so BJP sarkar atum kiduk kelak arada tumaphan kelang kapang chingponji kalisi chojor cholang anathu hipi bokbok hiroi athei lapen prejan ka chuti ke ahormu ke do anta ka chojor anante ke plan ki phi thedung bepar ke klema bang thua tumsi aning hangaling selam pipon detlo India lagi democratic country pina kapot se anutin arada tumta amethang ajakong pen choklen chodam avarsai longbek nanji bonta non BJP atun ke sai chuti ki arada tumaphan lahai ajakong mate avarsai ke khangdun pringke democratic aron karkan a sarkar pinak loputa asuk teron ahin pen karbok padopon Roson Hanse report Karbi Anglong live Aron ke hot ateng pensi ake joy pen Aadhaar Card selam pilo bonta tangka akele ke endun pu akoi nang ki pike ahok kali pusi Sher Bahadur Sabba Pherangke atheno lamklar ka chipipon Nijang Karbi Anglong arlo tumpreng along kibipon Aadhaar Card ka selam asenter along kedamtang arni tangka akele ke endun bompo alam ki ke klanga putha kedamtang preni phai thongkep ra isiani Pherangke abutung ka humridam Laso hut Aadhaar Card ka selam bom Sher Bahadur Sabba nang ka chathandu na tengke Aadhaar Card ka selam amen pen tangka ke endun ke ahok kali athe Aadhaar Card ke ake joy pensi ka selam ki sita me smart card aphan ke
isi pen pharu isira phokep ansi endun bom lata thang bagbe me thang jungjung aphanle ke endun ta kali ladak rihing ami ahokavya jok generator pen si sai ke claim nangla si pharu isira phokep atangka ke hangdun bor I kali pusi sabba lamthe paklar pon বাইপাছ কৰি লোৱা কথা একদম মিছা কথা এইটো মই যোনটো ইয়াত চমটাং হাই ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুল মানে আধাৰ কাৰ্ডটো মানে 1.5-2 মাহৰ পৰা বনাই আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে মানে মই বাইপাছ কাকো মানে পইচা খোজা নাই আৰু যিবিলাকে যাতে মানে ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে যোনটো ঘৰৰ কাৰণে বা কোনোবা যদি ষ্টুডেণ্টবিলাকে হাই স্কুলত দিবৰ কাৰণে সিহঁতক স্মাৰ্ট কাৰ্ড লাগে মানে এতিয়া স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ কাৰণে যোনটো মূল্য যোনটো 150 টকা হয় সেইটো লৈ আছোঁ মই তাতকৈ বেছি একো হোৱা নাই ঠিক আছে ধৰক এই বস্তুটো স্মাৰ্ট কাৰ্ড বনোৱা এইটো আপোনাৰ কোম্পানী sabba lamthe kapaklar thu apengke smart card ke rap atum aning ke hangla pena kinang sot asai ke do kok ajoksi la pharu isira phokep sitame kachekroi sar pensi ke endun chot puta ser bahadur sabba pachini pon halapu aadhar card amen kachet habdun arat atumaphan karju ahudna kachet handuna tengdun militum aadhar card amen kechet habduna hot anam pinang nela pen smart card anam tuke nilitum akenang sot akam ke dokok ajoksi ke tongte nang semar pitha puka chuning ria tengsi nang semar pilo bonta aadhar card along klembang phuke patoite pensi tangka nang ke hang puke ave pusi nang chethandun renti আহিছে আহিছে কিবা পইচা লয় নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ পইচাটো লোৱা নাই লয় নাই না এনেই স্মাৰ্ট কাৰ্ড বনাবলৈ স্মাৰ্ট কাৰ্ড বনালে যদি 150 টকা লয় সেইটো জোৰজবস্তি লয় নেকি অপাৰেটৰ সেইটো নকয় বাইদেউ স্মাৰ্ট কাৰ্ড খুলিলে 150 টকা লওঁ দেই বুলি কয় হ'ব দিয়া আমাৰ কাৰ্ডটো দৰকাৰ যেতিয়া হ'ব দিয়ক বুলি কয় জোৰজবস্তি এই নলয় আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে পইচা লোৱা নাই আচ্ছা সেইটো ঠিক আছে Satgao pen wiki be Karbi Anglong live Paglongkam dikrutpi alangson along kijui kelangaphan kewang aradatum joy ke joy wan nangji pura Karbi Anglong Autonomous Council Tourism lapen PNRD asai kampen keklem pontang asai EM Lunsing Teron pen EM Raju Tesoatum Kangpudam Dokboka arong supipen kilometer ingko rapho an bakka helo Paglongkam dikrutpi alangson along kijui kelangdam aradatumaphan joy ke joy wan avarsai Piponangji pu Karbi Anglong Autonomous Council Jasame Tourism Ten PNRD asai kamatu matha parsik ponsi kesang ahem humthom RCC footbridge lapen barpi barso ahem kedamtang preniphai thongkepra isiani Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron pen EM Raju Tisoatu Chelangra Petsi ingpu pidamtanglong Lapuson Aporahud Mahamaya VDC Chairman Orson Rongpi Korkanthi BJP Mondol Amalphu Doloi Intiatun pen Danglok Penangan Manpeng kedo abangphu bangphiatun ta chetongdon Kangpu amayalong dikrutpi alangsun ansose kijui kelangadim kapalang me ponjiaphan kachethan chimun padupon lapen angtan pen kijui kelangaphan kewang aratatum aphan jogwan pen kerai komdun thekji mate kelangchari dun thekjiaphan isi kangtangkring asong keseng ponjiaphan ta kachingwai along cheparai ponne Laso aphi Paglongkam Bharatiya Janata Party klembang abutung atumpen Paglongkam ahabar kangthur ponji aputhak banghini IEM atumaphan ta pinpur alo pajirdun EM banghini atumpen Mahamaya constituency lapen Korkanthi constituency Chelangrapet pen Paglongkam pathua klamalong thedungrat amai pi kapado ponji aputhak chingwai ponji mesen pen sai angdeng pachun ponlo Laso aphi Dogmoka Higher Secondary School along Kikim Pontang Open Stage ahem sitami EM banghini atum chelangsi ingpu ponun Ye Karbi Anglong long ke kalang menai halang sunang bom ke la dikrut halang sunang kai silo si halang liphan churu nangji tourism ye meka phan churu ek nangji la pente la tourism ye miklo la pente PNRD la hilia department pe non halang lihin pulo je 45 lakh satangka koros pen hagbus la pente octagonal set lahi la picnic apartment ke bang tumphan langsung ke lang bang tumphan la he ବ୍ୟବস্থা ke klem ti bangkel tum churu ek nangji la pen especially tum bahini homosti jadai ke teran song la pen ni tum honorable CM sir ke hai phanta ni tum ko churu pa jiriklo pen Karbi Anglong arat mate অসম বাগিলৈ মই অনুৰোধ তিনি লাডাক বাংকে ইসি মিশন ইসি আদিম দলো লাসি বাঙৈ নন বাংকে
hang akisik sara belu pusi kaddo ko be tourist ke bang ya tumpan nang jui nang lang ya tumpan anta chuniri lo lapaladak isi ka chuniri pon bangke locally jitu nang tum bang hospitality ya bangke le tum pidu nang je ati bang bahara pen si bang ji basi tum dak local tum si dak japon nang ni than pon nai lapuga nam so dak balason nang tum claim ri ko sita ladang itum local atum bang dodu nang ji lahai long guide pidu nai labang ne lang tum local committee phana chuniri kang lo Dongmu kakpen Samsung inti Karbi Anglong live. Tangte non malom so dihina mopan biar tain ton pon eksena. Dihena mopi puthot birtar jupon thu iklonang bokajan LAC angkang hanjang langso along kedamtang preini phai thongkep pra isi arni adapor phai kre isia hot kalyan ashram ahem ki kimji aphan phurthimi kangduk ahut karbikur pho atumpen horbong arnam puponsi bokajan MLA Dr. Numol Mumin aridengpen long esompon tanglo Karbi Anglong District Kalyan Ashram atum kapatil pipon long eke som amailong Gojendra Timung Pensi Mai Chapahem Phupon Rat Asai Klembang Jameson Teron Pen Kachetongdun Aluhi Sarpo Bokajan MLA Dr. Numol Mumin EM Amar Singh Tiso EM Madhurya Dekhial Phukon MSc Mukut Mahanta EM Barim Jivan Chandra Pathak State Kalyan Ashram Achunbang Boloram Phangcho Sandeep Kalvesar Lapen Surya Narayanatum Aluhi Aman Pen Chetongdun EKAD Kalyan Ashram Achunbang Khorsing Be Mayalam the Kejaya Tengke Labangso Kalyan Ashram lake Bokajan Block of Harmansi Kimrang Ponlo Labangso Kalyan Ashram along Nonamat Ahoy Arpong Lapen Saihem ki Kim Ponja Phansi Pini Aluhi Sarpo MLA Dr. Mumin Aridengpen Long E Somponlo Lapen Kalyan Ashram ki Kim Kerangtang Pamelo Pulote Hostel Lapen Peri Haihu Keroi Abar Sai Anta Padoponji Pusi Klardak Pen Pachinipon Mailong MLA Dr. Numol Mumin ahin pen labangso along leka pajurpon abangphu Karbi Anglong Seva Kendra Chunbang Barim Anparta KADC Deputy Chairman Barim Karlitang Janardhan Pathakaphan Kachoro pajurpon si labangso ahem ki kimjiaphan un an pen kachirap chito pidunji pusi lamchak chipipon और मैं चाहता हूं बलराम फांगसा जी जो कल्याण आश्रम के असम के सेक्रेटरी है उसके नेतृत्व में आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे धूमधाम से काम करके एक कल्याण आश्रम को आगे ले जाने के लिए मदद मिलेगा। मेरे मित्रों मुकुट महंत बाबूराम किस्को जी है और जीवन पाठक जी है, वो लोग भी पूरा हम लोग के साथ मिलकर के Bokajan Aparman Kalyan Ashram Ahem ki Kimji Aphan Saikideng Ponthekapot Bokajan Block Kalyan Ashram Amaiphu Longki Ingtipen Chunbang Sardili Terangatum Ningkang Samlapen Kachoro Pajurpon Bokajan Pen Amanterang Karbi Anglong live Hawar ke hat kirat bhawanalong Kechengsi BJP Mohila Morcha Klembang Amai Kapadopon Kedamtang Preni Phai Thongke Bra Isiani Porphai Hini Malompe Kechengsi BJP Mohila Morcha Klembang Amai Padopon Hawar Kehat BJP Mohila Morcha Amai Phi Sathi Acharji Kacharipon Amai Long Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi District Mohila Morcha Amai Phi Rosmi Teronpi District Mohila Morcha Adunmai Phi Ambika Rongpi District Mohila Morcha Akongchun Bangpi Nilibon Teronpi Hawar Kehat BDC Chairman GC Kembrai Hawar Kehat Municipal Board Chairman Pratap Hendik Lapen EM Khonsing Rongpi Achor Pendanglok Penangan Kithikiding Arapitumta Chitongdun Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Achor Kaningje Ponatengke Kewangji MLA election ahud lakhak ke Hawar Kehat constituency along Kedo Suri Thongkep Avot Pen Suri Inkoi Rapho Anke BJP Atumsi Longpon Popusi Ningchepa Thepon Lapen BJP Pen Kachotoidun Abang Phusi Joy K Pen Haidun Vet Poputa Aningchepa Thepon Thu
ইয়াত হাৰঘাট মহিলা মণ্ডলসকলে আজি আগলৈ অতি মানে সুন্দৰে কাম কৰি আহিছে আৰু আগন্তুলৈ মই এটা আশা আছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাৰ মহিলাসকলে খুব ষ্ট্ৰংভাৱে তেখেতলোকে কাম কৰিব বুলি মই আশাও আছে আৰু তেখেতৰ যিটো ধৰণৰ কাম কৰি গৈছে এটা আমাৰ পেৰেণ্টবডী মণ্ডলসকলে আৰু আমাৰ 8টা মৰ্চা মণ্ডলসকলে তেখেতলোকে মেছেজ দিব পাৰোঁ যে আমি আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি আমাৰ MLA ছাৰক কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ বা হাই স্কুলত জিকাব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা আশা আৰু আজি মিটিঙত এইটোৱে মোৰ বহুত আনন্দিত যে প্ৰত্যেকখন পিয়জৰ মহিলাও মানে প্ৰথম হ'লেও খবৰ কেহাত পেনহাৰ সিং ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ টাইম টিপিনি আদা বাবিৰটা কেলা পানছে কাংটন নিগলো দমে থাকমে আর নিকে মে